Lapas kelas 1 Tangerang kebakaran sawetara jam setengah 2 Rabu 8 September ngelemang. Akibatnya 41 narapidana ngalain ane metatu berat kutus napi aja ane metatu ringan 72 napi. Tim Puslapbor Mabes Polri Uli Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya ajak Satreskrim Polres Tangerang terus nyelidikin kasus kebakaran ini. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran nyelasang ane korban metatu sube abane ke RSUD Kabupaten Tangerang ajak rumah sakit Sitanala apang enggal man penanganan medis. Uli informasi lapas kelas 1 Tangerang ne nampung warga binaan Lione 2072. Yang di blok C2 ane kebakaran nampung warga binaan Lione 122 narapidana. Tim Bali Express ngelaporang.